Katan. 7-ci nomerdagi Edil Osmonovдун ордуна Anime Kırgızstan kurama komandası hazır. Bu çaldan keyin Marlen Murzahmatov oyun talasına çıkıp bardı. Jana Marlen Aypançın içine pas. Kimi toptu. Anın soğukkusu Jana gol! Kimi Mer! Kanday ana Kirimer. Soğuktu. Jana 3-0 esep sandarı. Kırgızstan kurama komandası. Kayradan 1 minutga jetkirбей esep sandарын өзгөртө aldı. Mına sağa Kemimer birinci tayımdan жүрүшүндө. Мен азыр esep sandарын 3-0 жеткирди. Кайрадан кайтып одон көрөлү. Өтө мыкты гол. Карасаңыздар, Дамай соккусу жана позициясын туура эмес тандап алган экен дарбазачы. Анын жыйынтыгында Мерк мына ушундай эң мыкты голду жаратты. Esep sandары 3-0. Kayra körө турчу гол албетте.